Hello, hello, hello. Good morning, good evening. Peace be with you. Be blessed financially, be blessed physically, be blessed spiritually in the name of Jesus. Tharawlayin, thachua atharin, mutan ko, taksa thinlung damnak atharin, mutan ko, chowalay, thachua atharin nan chunga, tlungtan ko se Jisu Kriminin, thachua na kan pek na, kan patian, amin thang thas ko se, tu zan lay zong, atu hikan ni gani daram chu, zan lay nazi pali la chew rakling chuama, tu ni hi kan ni nilini zan lay se, okot ni riat ni rakse, tu zan lay zong, Jisu Kong about Jesus Christ kiti part 1 karak chimlay, tu thachung hi Jisu Kong karak chimlay, Jisu hi akong dot thatika very interesting. Chuchu ani belte hi tu hi vai khachima nazi pakhat leng chimpol khomlo atoi te ten rakhen hau azapi te thenok thalo zai cha tia Jisu vle arat chan kan tia chun arat chan khatam tuk cha khan ti athen te then hau atu he part 1 in part 5 tiang chu atlom big karakal te lai part 1 a hin 40 minutes rong sang he kraw la da ti Jisu Kong Genesis in batham tiang akong Bible chung ate alang nakha rak dot thatika atu karakal te ding mi pol he ka na title pol he ka van chim tan hala tu zan le kan rakal ding mi hi volei hi ser arak si hana bia chu arakum chang bia thong lawin ser mi zai mananum lo chu bia chu minunga hong chang te zohanangan pakhat ame pakhatin ame hlaili kalaka zohan ni Jisu Kong arak kan record piak chu khoi ka da lak tia chun jinsit angan pakhat ame pakhatin pali kalak jinset sana kong kha nazi thenga deng kachim part 1 in part 12 tiang makakallaka khan Jesus Christ mi Jisu Kong herak tel chu pachen ni jong vial te ka ser changla ati ani khatnak ni khan let there be light tia cheu nak arka mi kha Jisu Christ city kha zakhata chim kho se chu Bible kan rak zau na lai Jisu Christ hi kan ni Christ family chun Christmas ni December kulanga ni long kan rak don ne khlong khin kan rak thai khilong kya chuak ruwa ting kan rak ruwa la Jisu Christ hi Jisu chu boy site Bible zong khan mi se Jisu he pathian se pathian bakha nang malaki matlan duwa van kaltakin taksan nang malaki masina arakra ma chu kong chu kan chim tala Jisu Kong tu zaling kan rak chim ding mi Jisu chu boy site pathian sina kan rak chim lai volei ser arak silhan arak umchang heti nakbol Jisu hi nun nakbak nang malaki mai kan nun nakbak arak seti hi Bible tampi khapol kan rak chim lai chun cheu na ka site let there be light tu zan le kan rak chim ding mi chun lam zong ase jai bantuk lam da se Jisu bakna ma bakni van chunga akai atum mi hom man lo ti mi pa pakhat long bak siti chucha lam ti mi the way a khan kan lam se van chung khoi kan kal khonak chu ama Jisu Christ tharau anei mi long a tharawin kan tung kan kaila khate lam sinak chun Jisu thongan zai zong vil te seran siti ama lawin ser mi zai man num lo te la ser mi vil te jins dangan
pakhatin pangakarlaki patleng hi kachimi na tleng nga chung kachimi khan Jisu kong hi kachim lo kachia Jeta Jisu kong khak chimte her tik ruang khan sarna kong ahen number 1 na arkitel na kha atu Jinset 1 na krakir than la tu zan zong he te ama thongan zai zong vial te saran sela ama cha saran se atu rak chuak ding mi Chin Hill Song Praise and Worship album zonga atu kalim chang mastering zong gadi chang zatnol rong cha chok khok ra zuam la Jisu thongan sargan se Jisu cha a sa ka sa Jisu thongan kanung ti mi thlabia zong khora da karak chial zong zo karak chuak deng mang rak ra than lai chona danga hin pathian kha tak san te pathian bakha nangmal ke bat tukun thisen ru tak sanai vole arak rat nak ma khapol zong kan rak chim lai chon Jisu vole arak chan ke te Jisu kha vole arak chanya phun tampi bakhat nak nangmal ke ma tlan du ate kan thrau ro kan tlan mo tlan lo tam tuk thila tu mium hi vole leo khan taksa leo khan la Jisu hi kan chulhana kan paren chimton minunga somnga pathiana somnga ante I ka hin ke ka study na kong ka study ka minunga zakhat bakse chon pathiana zakhat bakse ti hi Bible tam tu ka la chu zong chu kan rak chim te la te minunga zakhat sinak na chu zop te ka Jisu kha rola tambal minung si cha taksana nun cha minung zakhat si cha rol kha tambal thaipikung cheta sarna khate Jisu cha rol atami thaipikung thing thai ei du baka zuan mo cho thing thai bakha rol atam bakti kha minung si na zakhat alang chon Jisu kha minung si cha atabal te taksam cha tabal Lazarus thia khan ata na jong kan mu chona thin hungbal te thin hangbal Jerusalem temple kala khan thil zuarna ka Jerusalem temple khan man cha an chaboi te polar ko le di kha kan na pa khapa ne phung chime thin han hi sin sual na ka salauti ru adigum ngai ma chu te chu Jisu kha thin hang bale chaboi khale bal na te la sual salau Jisu ni sual na ka to lawe chaboi khale bal we cha sin salau sual salau thin han ni ti chong cho ruak rak ruat ve te lo te a thin zong khang bal chen ti nak zong anei bal Jisu kha Jisu ni ti nak anei bal zai ta ka a thi lai kesma di du mi tha chama khan a ti tuk cho aminung sina ken te ni puan lawe thai du po to adinge mi za pi tampi ni te thai ding an sham ding te pol kha thai che cha ati bak vai thum bak kesma di du ma tha cham na kan hu ka kapa hi rai ka thial pyak ko te jai cha taksa nun cha ti na ka nei ve ti jong kha fiang chon akhru azong harbal zum nak faith la believe zum timia khan tampi ki chim Jisu ni zum nak an nei lo cha azum kholo min si cha akhro azong harbal chon atho than kha azul tu pol na an chim mi kha an zum lo akhro azong her e asik zong sik na chon zum nak a thong mi pakha pa khate ral boi pa kha amu tega akhro azong har zai cha da akhro har kho ve minung zakhat asiro akhro har kho ve ti zong khapal chon minung si cha hi min si tuan na khan tipil zonga ingwe pathian cha tipilin hawlo chu asinan minung si cha John Baptist na kha ti zong tipil kha ingwe chon minung si cha ama alongin thilato kholo cha tiang thrau thon nak bakha tipilin khan tiang thrau bakha chunga ar ka fui ta khan tiang thrau he bakhan ministry kha atuan ti zong kha kan mu chon zul tu na zong kha ai zul tar na minunga si cha te bom her mi kha tampi zul tu pol sen her cha ta khan
zul tu na zong kha ai au na ta khan pathian rian kha tu ani ministry rian zong kha tuan chu cha jisu hi minunga zakhat ase pathian a zakhat ase ti zong kha fiang tu zana hin pathiana zakhat asinak zong kha kan raklang talai chon jisu vole arat chan ka phate chon jisu amin athon ning bakhi jisu amin long bakhete ma khong zong kan rak chim lai jisu thisan athisen ni hin je kin darian tuan atua lai lai kan nu kan palapol i than cham ka mu ton me jisu christian thon na kan control kan thian tia jisu thisan kan man ton chon lai lai khi in chung khar phat abadebia an fapal ba an vuak te ka khante an thinang ta zani chuye sathi na lon e chu sathi na lon nu chan na pakhat na cho pakhat nan tha na lon nu khan an ngai thiam te thisen kong kha la jisu thisen kong na hi karak chim te la adang ten la chu jisu thisen hi kan thaiding mi chu khochia thol na man mi slo jisu thisen ni azomin ha dam ter na man mi slo jisu thisen chu volaya luang lowen wana ka ye kan pathian lung adam tu se thisen popo he kan pathian cha se minung cha se lo jisu christ na ke chuak mi aluya chuak mi te jisu chung ya chuak mi chiga u cha da citizen kan pathian cha se azo min ha cha salo khochia thol na ka salo ti jong kha van chim ka du karak chim te lai ama te long chu cha kan lai kan nu le kan pal pol ne pal ngai ro ka tim chu than chama ka mu lang mang jisu christ senin control kan then tian chim to ni khabang na kha babel ka van real te lai te khana jong kha rem ding te tem kam van rem te hala te chon Jesus is the same yesterday today forever as is nazi pakhat leng rong kal kho si ma sarman hi chu cha tu hi jisu kong hi title lai khatrong in ka chua e ka van then ni corona ka part 1 and part 5 yang chu kal kho te la da ka te okay jai si po ta khan adot dot teng kan kalai nazi minute somli rong thang jang ka di peng hala part 1 he atam lo vai khat pin chim ning tia khan chun alak lo hoi chu cha adang subject ban tuken sarnak genesis part 1 part 5 na ka chu part 12 teng ba ka chim chon thiang thara po kha part 1 and part 8 tiang ka chimi nazi hlei rong thang ka chim chon belief te zoom belief system kha part 1 and part 4 tiang ka le 6 hour rong ka chim chon zoom nak fei kha tu kha part 1 in part 6 tiang ka le nazi priya rong ka chim tu he chin hill song ministry of canada he kadir na ka tu he thathum rak tleng ti ni thananga kha thathum atlin nak se thathum chunga hin atu he nazi som thum leng pathiam bia kan thla kan pathian asun par nak cha sko se atu zong tu ni zong jisu christ kong kan rak thla than lai rak doi kho peng rak zuam abe pi tuk jisu everything is jesus zai zong via te chunga he jisu se volei sel hlana rak chang Abraham hlana rak chang before foundation jesus rak chang mak pol ka tu zan zong kan rak chim la te okay let's start okay kana hi ka van tia ka van zo pa lai kan rak kal hala okay chitin se selo tu zan la ya akan throi tu ding mi hi johan angan pakhat ame pakhat leili volai hi sar rak silana bia rakum chang volai he sar silana bia rakum chang chu bia chu jin sit kan tampi ki chim pathian ne zai zong vel te asar lai decoration tu akan rak umu tian rak chuako atian chuak rak siu ati rak se chu an tlin na zain kan pathian kan a chuak mi the word a word te
kam pathian bia. Is this interesting? Kai gerak chimi poli biak nak ne kam priest lo biak nak e chom biak lo mi polen se. Abigin kan malay mi pol biakan pola chimmin selo. Is this I tup tak mi secret polen se. Yo ja kan rak doi lang mang lo na taksa cha na thinlung cha na thlaraw cha bom tuan sirm rim na ruwa mi ani thleng rim na zau ton mi ani thleng rim na tong ton mi ani thleng rim na kal ton nak hun ma zong kha an I thleng rim na zia za zong kha ni thleng rim la ti kha ka zong an tha jang pek ka ban du na jai cha tia a bia long te kha kan tha la zo hanangan pakhat ame pakhat in hlaili kalak chana kan bom tu dinga jeans tangan pakhatin pali kalak kan kalhala bia ti mi te kam pathian kaya chok mi bia pakhat ka ban shel mi ka zon da tangte ka ban tiale jisu kang kan trinity ti mi jong ka ban lang tar te lai bible ni da trinity a lang tar mi te khete pa le fa pa le thiang thlaraw online tiale ni el lang mang cái chú Giêsu con bắt chiên con thiang thra con pa le fa pa le thiang thra con ka study na ka hin kan pathian he trinity long selo adu zat asakho zai cha pathian se he's God he's Lord he's everything fa pan aturat na kan chim lai thiang thrawen arat na kan chim jang bible la lang mi chu Trinity pa la fa pa longan lang zaida kapon ka chimdu mi pathian si cha million zongan atak sa I tekho pa la fa pa la chiang thrau thum kom pathum Trinity cha atlom tuk chim lao adu uzat nai tekho dot na kan sinara dai na kan sinara dam na kan sinara atam tuk chim ding chucha kam pathian ni Trinity long selo pa la fa pa la thiang thrau long selo adu zat in I tekho chucha tu kan rak chim lai ding mi jin sitangan pakhat en pali galak johanangan pakhat ame pakhat en thlaili galak bia pathian kha akai arak chuak mi kha chu abia chu afapa se fapa in I tek thrau in I tek phim nagan I tek understanding te thai thiam nagan I tek dot nagan I tek mi zong ngai thiam nagan I tek chu za kam pathiam phika adu mi po in I tek kho adu mi po in I lang kho chu cha Trinity long selo ti zong kha ka ban chim okay ka zon te hin Chin Hillsong Ministry of Canada title te kha van lang tar ta ka zon te ka du zai cha te tu ni kan chim ding mi kha kam pathian kaya chuak mi worse abian zai zong vel te ser chu abia chu afapa Jisu kha ase zai zong vel te salhana Jisu rakum chang chu Jisu chu abia kha city mi kha chim ding si cha ka zon te hin title ka ban te sam zal pasri ame pakula hin he sent out his word and healed them all kam pathian ni abia bakha thlai adam ter din ha te chu pathian chu taksan vule nang mal ke matlana ra e Jisu ti min pek ase chu Jisu chu abia bakha he get out under the power of demon evil with a word te pathian chu minung taksan ra taksara jong khan zakhat pathian si cha abia bakha thlai adam ter thiam na abia bakha thlai thlichia telet khan dai thiam abia bakha thlai thingkung na jong khan thi te amak tuk chucha tu hi Chin Hillsong Ministry of Canada hi number 1 kai ka zuan no mi cha pathian bia bakha thla ding zai cha kam pathian kaya chuak mi pathian bia he asang bik se afapa he asang bik se abia he asang bikin se atui karak chomi instrument music te he na bia ka khaten tin Chin Hillsong Praise and Worship album marak rading mi title ka tial mi se he
min vial te la ka sang bik na se te na bia ka khan zai long vial te na sarna na bia ka khan khochian na thol na ti mi pol kha aturak ra leng mang zam hing rong a chun thla kho kavan zuam te la pathian chu thla chua kan pek te ka a zat ba ka dangam pe lo a hlei hluat na kan pek kal ha tial mi pol he hlai ka tial ya hlei mi kha sarmanan rak chuak sarmoni ka chimi athit lo mi pol kha hla tan sinan rak chuak music an rak kavan bun na la ta khan rak chuak ye amazing chu cha ka zona sam zal pasri kan thai thala mathai priat thlai rok pathian ne abian zai zong vial te sarna abia thla ya dam tar di na chu pathian chu valaya arai chu thiam kha pol te kha kan rak chim thala te kho Jesus is Lord ke ti Jesus chu boy se kan ti chu ma chang hi volai hi adi tika Jesus chu boy sin tilai sarmi via tenang khupani billa ti zong kan mu te ma kha pol zong kan rakal ten la okay kan rak zau na la hi ga zona hin Jesus chu pathian se Jesus is Lord te Jesus boy pa city si hi ga zona hin zai ruang ada ma pole atu statement 1 to 11 kavan chopi ma zona hin te mi pa chi lon hrin se Jesus Christ volai tak sai nangmal ke matlan arata khan pa chi lo baken Mary now in avan hla ni rak chuak zerwada mi pa chi lo na chua pathian se pathian si cha pa chi hawlo sernak jin sit ka chimchiam ka van kir ning lo kan pathian ni adam sarakhan pa chi lo bakana ser volai bakha ala ki abil minunga ser chu kan pathian sinak pathian dangvial te akama andir kholo nak pathian vial te la asang bi ka sinak chu a chana lang chu cha vulayara zonga hin pa chi lo baken Mary naw avan hlani rak ra ti khalang luk angan pakhata te mathai vai zonga dangan chim panhinak ti chung baka kal minung ti chung akal kho salo pita kha akali atla than zum nak ko tampi ka chimte ti chung akal khomi kan pathian long se pathian si cha ti chung akal ma thai hlei li kul thum pathum naga thingkung kha thi terte theipkung kha chet asare thi theipkung ni abian ngai jensit pakatakan sarhamai tokan kan pathian kan rakumu tinum rakcho tinum raksiu ti rakse raklangu tin raklang let there be light ti light cheuna kha awe arak chuak kan pathian ka tanga kan pathian ka chung a chuak mi bia afapa ni hin zai zong vial te chimmi bia vial te an ngai di theipikung ni abian ngai kan pathian bia hi asang cham Jisu hi asang cham se palinak sualna angai lo sualna angai thiam kho an sualna kha angai thiam azeng mi pa kha na sualna chu ngai thiam se changte John a sinful man a sinful girl a sinful woman thlang nu kha asami amit thlia ke atole samil not minuka na sual nak chu ngai thiam na sangte mi sual nak bakha ngai thiam khateka apong kamimi frasi polnen tikha pathian lo ni sual na ngai thiam zekina mi sual na kan ngai thiam ti khon tikha kapale keima chu pakhat kan se ti langmang atang han kan rakrel te lai zeronga pathian se Jisu he panganak anlung chung ru mi athai te luk angan panga kulen ni achungi kha luk angan panga lai sri minung chung lung thun an ru na kha thei zai cha pathian si cha an ru mi thei an ru mi thei cha ate ta chut nak bia chimton kha pathian si cha mi lung thin ru nak thei kho pruk nak sual na ngai lo mak angan pakhat kulalia the holy one te me zai ni khochia pa ni
you are the holy one te khochia bak te kan athian thim ning khan thei sual na angai bak lo paila sinang ko ti te kha sual na ka mulo te hero sinang ko te aswal na ka mulon te minung panhi siang prang pani ni bian chai sual na mulo zai cha pathian se pathian chu sual na ka nei lo pasri na amui mai kheng te Elijah or Abraham or Moses or kahen tong meeting an tua ti sikha tlang chunga amui mai khen ni arang bangano ho ra ban to kana ni pon rang di je cha pathian sinak ba khai lang ka khan pariat nak thlichia tilet ni abian ngai thlichia tilet ni jisu bian ngai dayu atian dai is amazing je cha pathian sa atang ka van rel te lai jisu thong lawin serminum lo te bia tholong serminum lo te zohanang an pakhat a me pathuma chu bia chu taksan volayara te zohanang an pakhat a me hlei lia ka man rel te lai jisu kri thong longan sermi bia te san rakse chu cha ama ani asarmi nan se ama cha sermi se an bian ngai de khochia tilet sarmi via teka achim ninganum zai cha ama sarmian si ama cha sarmian se te pakwana mithia thotar minung pathum thotar na nun liawa athia thothana khan than chungi umi minung tam tuk zoom tu an tam tuk an thau te zat chim lo minung zai zat dak ma khai arak thi chiami ka than in thau te pathian si cha arak tho than zonga khan athi chiami an than in rak chok te zong kam mu kho se ti na kan a thau than o thi na kan thau than te ama zong kha thi nak ni atai lo je cha pathian se hlai khat na khen achu ani thai se lo Jisu Kri vulayara ta achu ani thai se lo how man an record kholo atu kan man mi chu volei chung pumpi ni meeting an to e December nikule ninga he confirm se anti zapi lungrol na kan December nikule ninga he Jesus chu ani kan man chu ani thu me jai man thai selo a tho than ni Sunday jingka chia Monday jingka chia te Bible ke tha te study te ka Jesus kong ka study me karak chim te lai a tho than ni thai selo chun ar than te lai ni ho man ni thai so helo a pa long ni thai chu cha pathian si cha a chu ani jong he thai selo a tho than ni jong thai selo ar than te lai jong thai selo te chu Jesus is Lord Jesus chu boy pa si ti mi kha pathian si na ka jon hin hlai khat kara langter adang zong commenti okay kan raklan halai sarmi via te thana rak chang nak Abram thana rak chang nak hi volei sararak si thana rak chang nak kha kan nak zau nal volei hi sararak si thana bia arak chang zohanangan pakat aman angan ame pakatin hlei li ka lakad rak zau nala te in the beginning word the word okay achung title ka vanchel the word become flesh ke te word ti mi pathian kai achuak mi pathian bia kha jisu ase ti hi zohanangan pakat ame pakat hlei chunga zohaner ka record piak chucha ka word ti mi bia zonan jisu kha amin kha karakter thoma nak se afiang to ka tanglai hin kan rok chim thoma la bia jisu asinak kan pathian ni akai achuak min zai dong bia te saran rak se chu sallam chu sar mi bia te he afapa jisu in saran se ama cha saran se ti mi kha okay ka zone mrang thom pal te mrang nan rak zau lamang ve cha ka phei se thom pal te mrang pol han van rel pa ve na se te hi atang bik hlei lia hin o pathum nak zona hin he what in the beginning with God bia kong kha kan zohan ri khote
zai zong bia te kham thokan bia rak chang te chu bia chu jisu siti okay zala dak te la ya kan kala la in kan re la zohanangan pakhat me pakhat lai likalak pakhat nak valai hi sar rak silana bia chu arak chang bia kan tim chu jisu ase khatalai chima chun valai hi sar rak silana jisu chu arak chang ti kho se chu bia chu pathian senarak chu jisu chu pathian senarak ti kho se te chu bia chu pathian se kam pathian kaya chuak mi bia kha pathian se kha trinity khan kawan pial talai kam pathian kha aka chunga chuak min bian I track kam pathian kha fapan I track kam pathian kha taksan I track zai cha ka hen chu bia chu pathian se te jisu hi pathian se zai cha da taksa ra ka thek haw jin se tangan pakhat kul larukul sri kulariyata vai tam tu kachim hi vlai hi taksa nei mi ru anei mi thisan nei mi kha akan pek ukna akan pek kan ma uk mi si cha pathian kha taksa en rat lawa chen illegal city lo chuta legal ten phunglam ten taksa anei mi na sina khan taksa na ve ti khalang angan panhina kahin aram thok ten bia chu pathian he chun anum ti de khatalai chima chun aram thok te in jisu chu pathian he anum ti ti khoste angan pathum pathian ni zai jong bia te hi chu bia thong chun serna khatalai chima chun let me use another word pathian ni zai jong bia te hi jisu thong chun asarna jisu thongan zai zong bial te saran city ka piang bia thong laun ser mi zai manun lo te khatai chima chun jisu thong lo in ser mi zai manum lo ti kha fiang angan plina ka bia chu minung nun na khram city chu bia chu nun na khram se nang malai mai keima kan nun na khe jisu ase nang malai keima kan nun na khe bia ase chu bia cho khoinda rat kan pathian ka na chuak mi kan pathian ka bian I tech ti khote nun na khram sina khe pathula patiri karak rol te lai chu nun nak ni chun minung kha cheu na ka pek na te jisu he cheu na ka se bia he cheu na ka avani tech bia kha nun na ka avani thek bia kha lam avani thek le cha jisu ni lam le betak le nun nak chike mak siti oh Lord help me cheunak asina ke tuzana atanggarak chimlai nun nak asina ke nun nak shram asina ke te pat thu patri garak chimtela panganak cheu nak chu mui laga khana chewi mui nak ni khan zaitik mana mit belote mui nak ni cheu na artika mui nak cha zam jin sitangan pakhat mi pakhat em pathum kar laga khan patena wal vole sharna khan mui nak ni vole cha khu tika chutika cheu nak au e mui nak cha athen na te cheu mui nak khazam okay atanga khan karakal te lai tu zane teaching he preaching he karakal chi lai apan ni ten teaching he preaching he kalut lai ke atang dep kon bagkala chun ampe leili na khen bia chu minunga achangi kallaka khwa arung sa te khatalai chima chun jisu chu minunga achangi kallaka khwa raksa ti kho khatalai chima chun jisu chu taksa en arak lange kansina khwa sa ti kho khatalai chima chun jisu pathian kha fapan arae kansina arak ti kho khatalai chima chun pathian chu cheu naken kansina ara pathian chu kansina nun naken ara pathian chu
zung zalin nang ma le keima sina dinga kan chung dinga thrawin arak rati kho pale fa pale thiang thraw chu bible chunglok an lang bible lengi ai record thulo mi chu zaida fiang kan pathian chu adu mi po en arak sikho adu zat in ai tek kho tin ha jong kha akong jisu kong study na khan arak lang mi se okay kan daklan halai kan daklan ding mi chu bia chu jisu ase chu bia chu taksa en nang mala ke ma tlan du volaya ra chu bia chu taksa en mary nawin avanelani pa chi loin volaya ra okay kan daklan la bia chu minunga ahong chang jisu chu minunga ahong chang jisu chu taksan volaya ra pathian chu taksan volaya ra te kan fiang tukla dakati zohanangan pakhat me pakhat leili and the word become flesh and he dwell among us te bia chu minunga changi kan laka khwa arongsa jisu chu minunga narae kan sina khwa raksa zaidinga zung zal dinga nang malke mar kan tlan athi thau thane wana gaye chu ama azaka chu ama tharaw kan pek than khatalai chima chun pathian ni akan ser mi minung he atharawin kan chung akan jisu ne atharawit kan chunga akan pale fapa ayowa thiang tharawan kan sna kan ti jong ti kho apun punin lakho ste okay koring kwat khat angan pakhat ame kulali bia chu khri asite kahan bia kong anvan langtar than chu bia chu khri kha si khri chu pathian mual pathian phim na kha asite kan pathian chu phim na kan sina arak ra kat thlai chima chung kan pathian kha dot na kan arak ra kan pathian kha phim na kan sina arak ra kan pathian kha ngai thiam na kan sina arak ra kan pathian kha dai na kan sina arak ra pa pakhat pe kan sema chu kan uktu kan pathian kha uktuin kan sina arak ra kan pathian kha chon piak na kan sina arak ra zaida ka chimdu mi mai pon kan pathian ni a du zat in volaya han arak attack kho arak elang kho kan pathian kaya chuak mi bia bakha ama ase chu kan pathian kaya chuak mi bia bakha afapa jisu kha se ke dangan rakal rilai revelation bethlamangan hlei kwa ami hlei thumte mai zohan ne langna ke amu mi khe se rang chung ICT jisu kong achim nak zon khe se ai ei mi puan chu thi ai ni di te an au nak amin chu pa thian bia ti se te kan pathian bia hi jisu he se kan pathian ni atu kan ministry title pakhat na ba kan tel kha sam zal pasri me pakol he sent out his word and healed them all kan pathian ni abia thlai adam ter dina kan pathian ni abia hi volaya thlae arak kan dam ter de arak kan kham volai chung mi velte kan pathian ni afapa arak thla kan pathian ni abia arak thla kan pathian ni athlaraw arak thla fiang tuk la da kate oh glory to God oh Lord help us show us who you are zaitin da volai narak lang kho minung sin narak lang ning hi show us yourself okay koring kwat khatangan pra ame pani pali zona hen mausatle Israel Paul kongkha Paul ni arakan record arakan to piak ka zon hi and the rock was cried chulung pi kha jisu bakha asite chu zaya darak lang tia chen lung pi
ram chara ruina cha Israel pol ka ti an nei ton lo ka tenga Moses ka athiang thonin so tare ti rak chuak khoin da ti khrak chua lung pin kha lung pi baka Jisu city it's amazing chucha Jisu he Abraham lana rakum changte Moses lana rakum changte hi vlai sararak silana arak chang ansini akal lang mang mi thrau lung pi chungkan ti chu andine chu lung pi chu khri kha city koring kwat khatangan pasra me kulalia chucha Israel pol pathian rak khroi leo na bakhan afapa he arak itel chang afapa in arak khroi na ti kho athrau arak khroi na ti kho kan pathian zai po nai lang van chung mi pakhat just one angel zong na lang ter kan ti pe tu na he lung pin te chu lung pi chu Jisu city hoi kan pathian long te khase Israel product chu na khan van chung mi in vole arak ra taksa in vole arak ra abian vole arak ra afapan vole arak ra atharaun vole arak ra ke dangkan nak lalai Filipi angan panhim he pesri minung bantuka changi minung mui na lang te minung bantuka chang nang malaki ba bantuka rak chang pathian kha nang malaki ba bantuken tak sarak na ye ru arak na ye thisan arak nei mi in pathian kha Jisu fa pan rak ra nang malaki ma tlan dua nun nak rak pek te yang nak lan rilai Zohan kwat khat angan pali ame pani minungen te Jesus Christ has come in the flesh and from God te kan pathian sinin taksan te Jisu Christ ra te khatalai chema jam pathian ka taksan hi vole hen ra van kal ta kam vole ra van ka ta sa tam pia kan tial khe online ye ani eltona kam pathian chu van kal ta rat la rat liwa han vana han pathian ne lo mo tinan te stupid question ka ban tuka kal lai thluakan kan tuak mi kam pathian sining kong na thluakan tuak la thluakan tuak kho mi se lo i bible to study lo tharau kha ni am boma chan an fian tala la fiang tu kam pathian ka taksa na ra kam pathian ka taksa nai thek kanol rilai kam pathian ka fapa na ra fapa ara ta khan thiam ko bia chimi chu abia chu kan pathian khase chu bia tha mi chu afapa khase bia thai dam na ka pek na bia thai kham na ka pek na kam pathian ni abia thai kham na kan hu abia thai dam na kan hu ama lila khase ko fapa na ra taksa na ra ka khase ko adang karilai Jisu Christu minungen ara atemi paukha pathian senen ara mi thrau angai mi chuan sete Jisu Christi taksa nara Jisu Christi bia nara tia zumi kha thrau angai mi chuan sete khatalai chima chun thrau arin thane pathian bia ai fiang mi pathian bia swalam athei mi kha an city he khanai khat ko okay dang kan rakal rilai okay dang subject dang karak la volei sar hlana Jisu arak chang sar mi bia ten rak hlana arak chang nak zong kha kan kam ban zawri na late okay jenis dangan pakhat ame pakhat empli in the beginning God created the heaven and the earth what without form and void and darkness what on the face of the deep and the Spirit of God what hovering over the face of the water and God said let there be light and there was light and God saw that the light was good sarmivia ten rak sana pathian ni cheu nak se tia cheu nak rak au kha cheu nak au mi kha Jisu asiti hi fiang kha thil sarmi pola khan
cheu nak anei mi arfini ka thapa pol kha nilina ka au na la an hong achim na an hong chuak te chucha nikhat na ki thil sir item baki au mi kha cheu na kha afapa jisu city hifiang jai cha jisu ni volai cheu nak chu keima hi ka city zohanang an pakhat ame pakhaten hleili kalak na vanrela chun zohan cheu nak kong chim zohan ka chu cheu nak asalau te zohanang an pakhat ame pa sari pare pakwa parhar hong in vanrela chun kha karlak ka van lang tar lo minung kha cheu nak ka pek na te chu cheu nak chu vole ar kum change an zoom lo te chucha kajon jinsidangan pakhat me pakhatem pali kalaga let there be light ya pathian ne a au mi kha afapa jisu he city fiang zeichatia sar mi via telhana arak change khin masat arak city mi pol kha kajon han kan raklang tarla i laya khan ban kal ta na silo arham thoka pathian ni van le volei asarna te ka volei chu mui samjong ngei lo pung san zong ngei lo ka zong volei ti mi te khan volei ati mi chu nangmal keima he akan sartak volei an akan sar mi kan se nangmal keima he khatari chim chu volei ti kho ve kan se chu volei chu mui sam zong nei lo pung san zong nei lo ka zong teng ka van tang ta lai atang zo na hin chu mui sam zong nei lo mi pung san zong nei lo mi mui nak ni akhu te mui nang ne khu mi pung san nei lo mui sam nei lo ni hin zaida her ti mi kha ka zon atanga han kam paten cheu nak se te chim cheu nak chu ahong te chu cha fiang mi chu mui sam zong nei lo mi pung san zong nei lo mi mui lak ne khu mi cha khan cheu nak he number 1 akan her ti ka fiang hi ka zon ni sar mi vielte an otlana se chucha hi vlei chung kan mu mi sar mi viel te ni hin pakhat na kan her mi cheu nak ti kha fiang chu cheu nak choda si jisu chucha kapon ka chim du mi kha hi vlei chung viel te la kan asang bi khe jisu se apakhat na kan her mi jisu asiti ka fiang cheu na kan her mi he jisu asiti fiang zai chatia jisu ne volei cheu na ka site volei kha cheu na ka pekte minung kha cheu na ka pekte chuja ka zo na hen volei chu mui sam zong ne lo pung san zong nei lo ti cha mui sam na nei lo cha na tam tuk kha pung san na nei lo chan atam tuk kha kan lai mi chu kan rak chua ke na kan zupu adapi chuti rak chang mi kan se chuja kan ram kha zupu adap mi kan se puai kan to po zu he kan than kholo puai kan to po kuak he kan than kholo azai bantuk puai kan to po wa chuja na pung san nei lo na mui sam nei lo chan kha zai bantuk da site menau pol kha movie na kan zau jing lai pathum tiang kan zau kan na mui sam nei lo na pung san nei lo chan te sakha zai dan her cheu nak na her kapol ka tay na du mo tay na du na tay kholo zai cha cheu nak na nei lo cheu nak na aw lo na pung san nei lo na mui sam nei lo chan ka te na mi kong chai leo akan shuai tu na sinep sine pol kong chai yan chet nak chimi zainan si balla lo ti negative na chim chan bechia chia hol chia na chim chan ka na mui sam nei lo chan na pung san nei lo chan se kha chun zai da kan her cheu nak kan her cheu nak na her cheu nak aw na zona fak zai da her na cheu nak na her jisu cheu nak se kan cheu nak se kan do nak se kan dam nak se kan thian hlim nak se pathian kha takhan arak attack kho thloma number 1 hi jisu si volaya hen zai cha kapathen declaration na to mi via te lana pakhat na ki au mi cha afapa jisu he au cheu na ka au chucha kaya lana
mit dam lo nak ta lei dam lo nak tak sa dam lo na hiti pol tam pi ka nei e te hin ka ruma music ka chuai thang that nak ka tu e chu ka dam lo nak pol la thil dang dang ka thian hlim lo nak hiti ka mur ka te arak thian hlim lo nak rak thian hlim kho nak nun zia na nun zia thai ka rak si kho nak ka du ka zau na ka du ka tong mi te pol hi thang that nak tin ka tuai ka cheu nak kau mui nak thil rian se mui nak thil ri cheu nak ar te ka an zam dam lo nak cheu nak ar te ka an zam jaisa mui nak thilan se cheu nak ar te ka ai 10 min sim hun khata num kholo hi ga jone pathian cheu nak let there be light ti au cheu nak rak no mui nak 10 chol na te mun khata um khomin selo hi mui nak he khatalai kan chim setan kong kha khan tampi ke chim chang hi mui nak setan hi ka khan arak veti piang setan ni control mi setan ni zau mi ama ni arak khu mi kan volai ti mi arak kan sernak minung arak kan sernak volai setan ni arak hu mi se chu setan hu mi cho tu ka van chimi pol kha ne tel di mui nak theory pol kha chu mui nak theory kan zam kho nak kha ding cha cheu nak kan pathian ni au chu au mi chu afapa jisu he city hi zakat I prove this message. This is Chin Hillsong Ministry of Canada ni kan prove ngam. Okay kan rak lan rin halai. Zo tangan priyat amel tay niya. Again, Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. Whoever follow me will not walk in darkness, but will have the light of life. Nun nak chiều nakha an hula an nei la te lai ni zai tin da kan le pya ke chu volei chiều nak se te ka pathian hi volei sar pakhan kam pathian chiều nak au kha chiều na au mi kha afapa jisu se Jesus cried the light of the life ti khote nun nak chiều na ka ti bi chiều nak nun nak kan nun nak sham volei sermi nang mal kay mahin nun na ke Jisu asiti fiang patua karkal telai tampi Bible karing Adam asari tho achu anumika afapa Jisu asiti ka zakat mukho Adam asari nun nak tho pe ki arak nung ka Jisu tharau ti kho pathian tharau ti kho thiang tharau ti kho pathian chu zaipo narak alang kho kan pathian chu zaipo narak thek kho nanun nakadun Jisu asa ti jong kha patu patri rak chimtela te chu cha volei chem nak chu Jisu ni ka sia ti cha let there be light ti kan pathian au mi kha afapa Jisu asiti kha zakat afiang okay Jisu thon zai jong vial te sharon sa Bible kan rekan lai sermi via te he Jisu thong saran se Jisu cha saran se zohanangan pakhat amme pathum bia thong lo in sermi zai manum lo bia cha chun zai jong vial te saran se a ma thong sar di an se khatalai chimajun Jisu thongan zai jong vial te sar ni an se Jisu cha zai jong vial te sar di an se zohanangan phat ame pathum all things were made through him all things were made through him teacher through Jesus te and without him what not anything make that what make te pathian ni zai jong vial te hi chu bia thong chuna sarna katalai chima chun pathian ni zai jong vial te hi Jisu thong chuna sarna bia tholawin sermi zai manum lo katalai chima chun Jisu thong lawin sermi zai manum lo kadang atang hin kavan chirwa ka te valle vale sermi vial te hi ithek lawin afun tom tu na cha bia siti kho
Valevale eteklo te furtom tunai Jisu asiti kho chucha sermi vial te Jisu thong saran se ama cha saran se ama ni a zau khet na tla la win kan vulai he adom tlai tu Jisu se kan pathian kai a chuak mi bia se kan naklan lai dang koring kwat khat angan pariat a me paruk just for us there is one God the Father of whom are all things and we for him ama cha nung mi ka se adang translation ama cha sar mi ka se ama cha nung mi ka se kan pathian pakhat long te and one Lord Jesus Christ ma chu pathian pakhat long mi chu Jisu pakhat Jisu kha siti whom are all things and through whom we life te pathian pakhat long kan nei chu pathian chu Jisu bakha asite chu pathian chu taksan volera chu pathian chu Jisu in minungin volera ti kha zoha koring kwat khatangam pakha pre pruk ne chimdu mi chu se pathian chu pakhat long mi ama chu kan pa pathian pakhat long mi ma chu kan pa heavenly father te zaizong via te sertu asite kan ni hi ama chai anung mi kan site pathian kong chim ka hen chun boy pa chu pakhat long te chu Jisu Christ kha site Jesus is Lord te Jisu chu boy siti kha ka zo na han avan nol chan ama thong chun zaizong via te kha seran site zohanangan pakhat ame pakhatin pathum kha zaizong via te hi Jisu thongan saran se zaizong via te hi bia thongan saran se ama thong chun kan ni zong he kan nung te bia thongan kan nung Jisu thongan kan nung pathian kai achuak min kan nung chucha kan nun na khram hi Jisu ase part 2 part 3 rak kal te lai khin masabik mi chu Jisu ase te oh tu he 45 minutes rong chim na katle tu he 50 rong kar kalman chang ti te ka kala chun kadang pol jong he na ji pakha rong kal lang mang te pa tu an pa sik tia je ve sipwa kan record how video kan record how audio kan record an how je jat kan male kan fal kan naw le na ne an rok rel te ding an rok zau te ding site khin masabik mi chu Jisu site okay I don't say that the Bible said that kaya dang kan kal bat samangan pakhat me panga khin masabik mi the firstborn of the dead and the ruler of king of earth from Jesus Christ. This is amazing. Jisu Christ zumok atlak mi tatte khin masabik mi fapa tinakin thotar simi site ka tinake rak thau than mi Jisu kha khoi kada khin rak se khin masabik mi rak se zaitika hi volai ser arak si tlana pathian fapa arak se chang khin masabik mi rak se I don't say that the Bible said that day. Amazing. Kolasangan pakhat ame hlainga pathian fater karin masat mi zong rak se pathian fater zong asite krichu kholo mi pathian mui ase krichu pathian fater asite Jisu he pathian fapa se hun tam tuka lang pathian ka fapan kan sinara pathian ka taksan kan sinara nang male keima tlan dua nang male keima chunga dinga nang male keima kha dai nak pek dinga lop nak pek dinga zung zale umpi dinga taksan ra fapan ra adu min avani thek nang male keima sin dinga te krak lan ri lai kola sangan pakhat am helai sri
zai zong vial te hlana arak change ama ani chen zai zong vial te hi iten tek di lawin afun tom di na te hi volai kan mi vial te thing from ti vial te hi vial te hlana arak change hi vial te iten tek lawin ti kham hun khata dingen thing ram khanum nak zona keu dingen fing tlang khan sining te dingen ama ni arak sarning nain ama thongin serang rak sining te khan ama ni azau khet na adom tlai na afun tom peng tu he jisu he sa kan pathian amin thang thas ko sa glory to God hi volia jisu he number 1 sa hi volai chung mi vial tene abian ngai di zerwanga ama thong sermin se ama ani asermin han se churuanga abian ngai di te Peter kwat khat angan pakhat ame pakul volai sarhlan in rakum chang hiwat fok okay line real na sim rangan har daw ama chu pathian ni volai sarhlan khan athim change nan ma cha a hini manung bik na chana hin ahung langtar volai asalhana arak thim chang hi volai arak salhana hin kan pathian ne khaw rakhi chang nangmal ke ma tlan nan haw te lati kharak thai fapa arak thim chang tu fa tha chi arak se nangmal ke ma cha pathian ni thi te ding arak thim chang samivia ten rak hlana arak chang zai te kada arak lang jes ngan pakhat ame pakhat palia let there be light te ka pathian ne arak awa khan rak lang zohanangan paklai sri ame panga vorai selhana rak changte kapa volai selhani karak ngai mi sunpan nakha atua hin namai ka sumpana kape tu ate hi volai hin sunpan nak nganai kho ve nak ngading cha kan apa kha hal chu hal mi zeda hal kha volai selhania narak kapek changmi karak nai changmi kha tu volai zo hin kape te ape ma pek bak sunpan nak pek zyada lang khatalai chima chan Jerusalem mi arak kalyaw na kante lambakan puanam pha thingen khiam pha takhan rak don khabang thaka sunpan nak sichu asun parnak baka apatian sinak arak nol ngai na asun parnak baka peke takhan mipi ne an thang thate an rak don ne volei chunga amin zonga thang kanun lewa chucha min than nak ti mi hi atu ministry rak dirahan ka hoi la hoi kom thatin an chimi jaka min than na kol lai chi tangka kol lai chi nu laya khan iral ding ting ka chimlan thank you for that khalai khan nam vai sola tin ga nak kha ka thai thiam tha to chucha min than nak sun par nak mu ti mi pol hi nuwa ara means rak doi means lo rak kol means lo ti kha fiang chucha ji sui apa du mi tu ya rak rai chu chun te sun par nak ni khan adoi ko min than na ni khan adoi ko kani fiang la da ti okay karak lan ri lai zohanangan pariat ame somnga leprok Abraham hlana karak chang te Abraham hlana karak chang te ma jisu bakde nan pu Abraham ni khan kani mulai kha arak ingai ngai amu tak take arak elom te atina an kro har de chati an kro har lok thalo chite bia khan il lok thalo cha frasi pol la phung bia chom piak tu ni kha je chati apa kha an thai anu an thai an khwa thang kan khat Abraham la na karak umatia chun il lo ok an thin han na lo ok zong thalo chu mi por mali chiman tilo ok sok thalo chite ama jisu bakte kanim mulai kha arak ngai amu tak take arak elom tina ka zon hana van nol than zo hanangam pre somnga le pre ta kha Jesus says to them truly I said to you before Abraham what I am te Abraham hlana
ka chang tia le na he chu zai translate le chim len halu te Abraham hlana rak chang sarmi vial te hlana rak chang zohanangan pakhat ame hlenga au chimmi jisu chimmi thiam ka zon hi jisu chimmi selo John tipil petu zohan ni khan arak chimmi se he who come after me rank before me because he was before me te karak chualana arak chang mi asicha te keimana kan angan deu tia achim na zohan ni ama kong chu arak chimi ama chu kan huin ara mi se siman selo ka chualanin arak chang mi asicha keimana kan angan deu tia arak chim mi na kha ama he asitia au okay jisu chimmi site zohan narak chim chang mi na kalhana arak chang ani ni chun tin tipil nak pek siti lawin tharaw le main tina zong kha jisu ni chim tin ke ni chun tipil nak pek na mai la thrawen tipil nak am pek te na te arak chim mi na kha keima he ke siti ke chu hi vlai mi ke selo chung lei ara mi ke siti khan vei tam tu ka chim part 2 part 3 karak chim te lai hi ga zona hin atanga hin pakhat karak lang tar dak mo Abraham lana arak chang nak te mauset te hlana rak chang nak sarmi vial te hlana rak chang nak pakhat te khel mi humwak ka te khan ka tiali kala kawan lang tar lawa chun part 2 part 3 karak tier than te lai kai chin cheko okay chucha ka ending rak tu ala okay nazi pakhat le minute pangak chim chucha Jesus Christ kan timi pathian ase tia kan tilang mang mi hi ga zona atui kam ballang tar mi khan pathian bakha nangmal keima tlan duwa volaya rat hau cha apathian sinak pi khan ra kholo apathian sinak pi in hi volay hen khwa sa kholo legal te rata hau cha kampathian ka taksan kan sinara kampathian ka tharawan ra kampathian ka fapan ra kampathian ka a fapan ra alana chun Israel poning pathian ka anti tuk cha pathian ti man aw ngam lo ti kha chu cha vulai rak rat songa khan jisu tia minung min pek nai mi te bakan rak ra ti kha fiang chu cha ka zona patwana kan rak chim di kan ban khar na lai te jisu kan ti mi pathian bakha se zohan angan pakhat amhe pakhatin hleili kalkha marang lai rak ler than te fian deuh na du achun ma kha kan thrui tu se pathian hi jisu nara e pathian zakhat pak hi vrei nak zong han tampi alang kan hlei khata lang kha hlei khat pon hlei khat number hlei khat krak pek pathian sinak baklang nak kha chun minunga zakhat asinak kha ka hin pon sri pun ri rong krak lang ter arol zong khacham khove athin zong aphang khove athin zong ahang khove atap zong atap bal wari zong nei anchor zong anchor bal te tampium kha chucha hi volei sarmi vial te hlana pakhat na garak upchang mi rin masat chamasmi chu jisu hese sarmi vial te raksan na kha ama insar si ama cha sarmi ga si ama cha anung mi ga se ti zong kha van chap chi ga du chucha ka zon patwani jisu konga avan kan ban dop nak tinga kan ban lang tar mi chu kan ban khar na khan te kan ban khar na kan ban man lai aram thok te khan kar kir than lai ti ka zon zohan angan pakhat
amhe pakhatin thlai li zon te hi rokrel thante volei hi ser arak silana bia arakum chang chu bia chu pathian ase chu bia chu pathian hen rakum chu bia thongin ser mi zai phanam lo bia thongin ser di an rakse chu bia cha chun ser rakse khatalai chima chun hi volei hi ser rak silana jisu arakum chang chu jisu chun zai jong vial te ser rakse ama thong chun zai jong vial te ser rakse chu jisu cha chun ser an se di ti jong kha kan cha thiang ne lang tar okay chu cha chun part 2 part 3 part 4 part 5 kan rakal than te la rak follow thiama te radiance chang 3 la 2 la 3 he marang te kha achung la tang te ka van thlen lai thai zan kai din la kip tua hin karak thu ko thala tu thachung he dam te ma chun atu he zar khat tu thla kan kal change okot thla te tu he zar khat kan kale atu nu atang mi zar thuma hin ni ni dan ni thum dan te kala chana studio kal khau lang maro khan zan chirn ko thu kholo kan thla kha fla me ha khai tu he tukuma di ka tim ro khan a studio kal hawlang mang chun ka jong ni karak chimmi studio wa ka on ha kha va fiki youtube khan va chia a haw rong khan studio wa zar khata vai ni vai thum chakal lang mang kha rong khan pe tlai teng karak thu khola la tu thachunga hen jisu kong he lim karak zuam belai chu cha pe tlai ten rak zul kho kha rak zuam te okay chu cha pa tu na van khana ga van chim ga du mi chu pathian hi pa le fa pa trinity long salon adu zat na van thekho fa pa kan sinara taksan kan sinara nun na kan sinara cheu na kan sinara dai na kan sinara nangam na kan sinara dot na kan sinara chu cha kan thai ding mi chu pathian chu taksan nangmal ke matlan dwara pathian chu fa pain nangmale kema tlandua hi volaya hen ara pathian chu zungzal nangmal kema umpi dinga kan chunga thrawin kan sinara ti kha patuani kan chimdu mi chesri kan lungai fyang kola dagati okay dong naka peace be with you be blessed financially be blessed physically be blessed spiritually in the name of Jesus thrawlain than chaunak mugo taksa thinlung damnak atharin nan chunga tlung than ko se chowali thachua atharin nan chunga tlung than ko se in the name of Jesus amen amen amen